Emprepi no ye buy society mu a unim say eye Ghana hanom say no whether traditional and say ban morality and Christosum and say Muslim sum na ye wogidie baako ye wogidie baako say bia ye nua krom ye Muslim fo no bi mutimi ware mienu miensa nan ye ana Christofo no nso no do ema kwan say obema be ware mienu be ware miensa no bema timi ekonyim oba foforo a ye fa no normal anase bi hu ni say eye bema ene ni su sanso na bema so timi ni oba bi twempena ni nyina ye aware echi na emom no oba waware ene obi kowo anase oni obi kotwempena ye hu ni say is a taboo we nyina na ye ba no feminism ni nyoma ye mban bebre a they try to prove a point in terms of relationship or in terms of being a man or being a woman. They be an your same ya can say what men can do, women can do better. We na ma minimum social media, Twitter platform, and I'm home post be this post no idea trendy and microphone so margin anything. Yenua baby a friend Chioma edin sembi abetuja. Na ninsem chiremu no mpesa adofo menkan na menkan na afi wa wo hwe me no so obeti bi na de wani adi echi na afi ya dwendwen ensem no eho say anoka ninsem no or say you can't leave your wife because she was mistakenly impregnated by another man. A true husband go to the war room and pray for his marriage. That other guy that mistakenly impregnated your wife is nothing but a home wrecker. That must never be allowed to win. Real men don't quit. Unim say ebano yemfiefie mu anase yen Africa na Ghana anase African we have perception be say oba wo awawe mu na se ukunu echiti a ya afa ye mpaibo especially yen ya eje hu nyoma di those Christian lifestyle ni sa nyoma na mo no bonsam pese ombo ra awawe mu no nse awawe anase bi asawawe mu no be ma bi etete o hawa adwen a bebre na ye kasemba no mfa ye mpaibo fi say ye kọ ye nsori bebre na enim say emba na de bi o mu doso ho no mu ebo mpaye se mfatom de awawe sem omodwuma sem omomba mabusuya sem na ebo mpaye be ma akwa nyim obi na waba no na yesi ne yire mfa nye mpaibo be ma twempena ne ya che no yesi ne yire mfa nye mpaibo na ya attack we na yenua be dia betudwa say uye be ma na se waware na se oyire afa ochi ana se oyire afa yefu na enye wo na ye be ma fofora menua be ma nso ko kotodwanim na bompae saa be ma na wanye mo oyire no yasoma no yasoma ne say ayebi omba say ufie ana say yeah that person should come and wreck is a home wrecker just omba say ufie waware ni jesem e koso ufie no omba say fie no say ni jesem no say ne e be ka no omfa rewusa na so omfa tete embra efie ni mu eni saa be ma ko no yasoma no yebo nsama yasoma ne say omba say ufie enti say oye be ma na oyire fa ochi ana say oyire eni be ma fofora konyima empamo no enja ware ne mu bompa ye se ne ya eya awarefo mba no nso mu kununum konyim mba bi wa bontin a yesi omu fanye mpaibo because obonifo no pese onse omufie sei na yenua ba no eka na therefore me hu ni say there is a matter of feminism say bia their mbema ye no women can do better in say man in our society no nowadays we try to push the women but the yenua be eken kamin femi hu ni say she is proving a point say senior mode yesi dia odi be ye onyonko na enye ne de no ana say dia de ye wanye ode no emfa anye onyonko yes ana be na eka no enti de enua ban person kire say dia be man mo ye na mo ka say emfa anye mpaibo no okay fine mo so ye ya mo fa anye mpa wadofo eye be ma say ebetimi asomu ana say na enua be ke ebetimi de ekiri be ma bie nu a na yire ba ko fa yefu anye ono obeka so gida ende na sa be ma no me hu ni say ebi anyamsuro e wo saa be manim yi ana say bia the friend odo no eno no odan yedi because Bible ka say love covers a multitude of sin enti ebi ana ye say boni na ire na ye no ena modo nti no open ire esa wa wo hwe me no so eden na okafa sansem ana say eden na ansem we odwen ho a what's your opinion about sa statement here yenua ba ye Chioma e de ababetu dwa no na me ka say subscribe like na share jumedi no se ne be ya mpempi no bibie ni a me ni beto awo aha na ye bo a me di mbesi makra mu nyina bye bye.